25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, This will help a lot 75, yung sa 76, body sakit natin. Kaya pinapagawa ko to sa ating stroke 79, patients. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, Kaya mo ito tigitan. 99, Lako ba? 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 120. Oh, thank you Lord. Oh. Tayo ka tayo. Itanggal. Do. Eh, do. Do. Mayroon tigdo. So guys, yung gagawin namin ngayon is agad upo. Ulo. Okay. Nandito ka. 1. Yeah. 2, Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Dapat. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Upo ka. 20, Yeah, okay. 21, 1. 22, bitis. Bitis mo. Okay. 23, 24, 25, 26, 27, 28, Lang, 40 na. 29, Last 10 ako. 29, 30. 30. Oh, last 10. Pinapa. Inhale. Diba tsaka katawan? Sige, pwede. 10. O, 10 pa. 31. 1, 32, 33, 34, 35, 35, 35, 36, 37, 38, 39, Last one. 40. Meron ko pa. Inhale, exhale. Meron ko pa. Oo. Ulit, luka na ako. So guys, tapos na yung aming exercise sa aming upper limb and lower limb. So proceed tayo ngayon sa ating walking therapy program. Ayan.
So, abangan nyo ito sa aming part 3, aming mamaya. So, kato mo na.